kene unduk nyanto mangkin ngawiwitin Kide Sang Prabu Yudhistira mangandikeun nitu adi Sang Bima Sena kini unduk jane raos sang beli ane tepukin idewe ngoni dawang ring rana pangeui dewe side pertiakse teu nyenadi Sang Bima Sena di kalaning ieu yadi teu Sang Arjuna beuh teu Dewa Ratu Agung nyapu kadi aku di kalaning disuruning payudan teu nyenani makado adi ya mago buat sesumar adi ni diune Sang Arjuna gumanti ngemademan sang satu skorawo nah ditu nyen subuh karma nadi ni diune pemekas Sang Arjuna teu nyen adi ya nantangin nitu kitu abet adi ni diune pemekas Sang Arjuna nangtangin sang satu skorawo nyapu kade aku tuh karmanane rugen tuh ane ngawin ayang lampus malunan ade ni diwadi ya nala buat sesumar ieu yadi Sang Arjuna teu nyenadi Sang Werkudara tuah je pedidi side ngasorang sang satu skorawu di sejeroning payudan ngarepin dewa di yastu sewirih ane madan mumuang karuni nyapu kade aku ngeliput ade ni dewa Sang Arjuna teu nyenadi Sang Werkudara bilih-bilih idewo tuh ane tandingin katekane ngade ni dewa nih ieu Sang Arjuna wah
nyapa aku ngerawas nah ni jani kini ternyata di sang berkedarai dewa sing sanangnya nih dewa sedih adin nih dewa nih ngemasin ane madan padam Pamekasan Arjuna tuh ane makade buah karmuning ane ngatekin tuh adi ya sing jadolen jani apa ngepedasnya nadi tatas tahu ane ngawiwitin tuh beli kelawani dewa nepukin lacur buku kekini suwireh ado nyelantes ane madan panumayan beli kelawan misanan beli nih nyentuh adi ya kalau berada tegarang ilingannya anak ke buku adi sang bimusin iraga sing jaduyut ngajak bebanyaran ngajak berayu kanti tuah nyamuk beratu yudo lantas ketangun tuah iraga uyut ngajak nyamuk tuh adi ya wahle jani yen beli maro sido ngerawas tekene ngadi sujatin beli sing bisu tuh ane madan menyamu tuh gelang sing bisu nyen beli mamisanan aduh nyen lantas biuto beratu yudo tuh ane kepangguh beli kelawan misanan beli nih tuh adi ya apa ngetatas tahu tenyen masih adi sang bimusin diastun je beli kegelar sang Darmo Wangso ngelarang ane madan Darmo pelih masih beli mejudi tuh nyen ane ngadakang beli ngemasin mekacakang haru-huru mekejang adi ya tanasi
itu nyenadi sang werkedara sudang idewo nanang ane madan sedih nih subuhane makado sing sido nyenadi ni dewone nutugang ane madan pejalan ngewane wase wah Ratu Agung di kalaning ide sang Prabu Darmo wangsa nartayang indi kadi punika mawesane ne mangkin ide sang Bimo sin gumantide ngemasin pada mah nona tulung reng sang di kalane ngerkide sang werkedara megat mina kadiangkian idone dewa Ratu Agung mawes anu tamis nunas tulung ngerkide ring ngerakan idone ide sang Darmo wangsa wah Yo. Serahkan tingkap. Yeah.